Agora husu. Fierne musuh husi nebe. Fierne musuh lau sifating selu. Fierne musuh husi idadet. Bazia Roma capítulo 10 versículo 17 apostolo Paulo den seda. Fierne musuh wahir iterrona. Mabi rona kona baseda lei. Ina ba nyatete rona kona ba Kristo ni lefang. Significa itine fier se musuh wahir iterrona kona ba Kristo. Se ita nuka mais rona kona ba Kristo itine fier se la musuh. No itine fier se mate. No fier la ia. Tambah seda, tambah rona kona ba Kristo ni importante. Se itu nunca mais kondo rona kono ba Kristo, susar tebe si itene fier tu musuh. Tamane dalam barang itene fier ita sinti ane salaya, tapi itu nunca mais rona kono ba Kristo ni levuang. Itene fier kondo musuh ona, fierne bela lori transformasi ma ita ni hanoing, no musuh itene fuang. No ikusumai bela lori transformasi ma itene karakter, maskela perfecto. Maybe atau no samos itene fier musuh wahiri terona kono ba Kristo.